nongeye kubasuhuza nk'uko bisanzwe ni Televiziyo nkomeza kubashimira mu mwese mukomeje gukurikira Ibyiza TV. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe 11 bashobora kuba babanzamo ku ruhande rw'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, aho mu kanya k'isa 12 ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi igiye kuba itakirana na ekipe ya Sudani y'Epfo. Ni mu mukino wo kwishura, aho ikipe ya Sudani match ya mbere yari yaje kuba itsinda ikipe y'igihugu y'u Rwanda, yari yaje kuba yigaranzura ikipe y'igihugu y'u Rwanda itsinda ibitego 3-2. Reka dutegereze, twese turimo turibaza tuti ese ekipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yaza gukorera ibitangaza iwayo hano kuri wa gatandatu ku isaha 9 hano muri stade Amahoro? Twese turategereje, ariko tugiye kuba turebera 11 hamwe bagiye bashobora kuba babanzamo ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi ishobora kuza kuba yabanzamo mu kanya ku isaha 12. Mwizamu nk'uko bisanzwe ndabona bazanyemo abakinnyi bishoboka ko mu kibuga mu kipe y'u Rwanda Amavubi hashobora kuba habamo impinduka nyinshi, aho mbona habayemo impinduka nyinshi cyane. Ndabona mwizamu hashizemo uwo bita Ivan Ruhamya Nkiko, ni umusore wa kipe APR FC, kuri ubu ni umuzamu wa kabiri w'ikipe APR FC. Ndabona bakubisemo uwo bita Uwineza Rene, ndabona bazanyemo bita Kanamugire Arsene, mbona bakubisemo Kayiranga Fabrice, mbona bazanyemo uwo bita Ruboneka Jean Bosco, bazanyemo uwo bita Omborenga Fiti, bazanamo uwo bita Tinyimana Elisa, bazanamo uwo bita Nigena Crema, bazanamo uwo bita Nshimiyimana Yunus, bazanamo uwo bita Musabyimana Cyril Namabwiye, bazanamo uwo bita Tuyisenge Arsene, niwe uri buze gukina nka nimero 9, bazanamo uwo bita Olivier aka Muzungu. Bazanyemo, ndabona abo aribo 11 ekipe ya APR ishaka kuza kuba yabanzamo kabisa. Ndabona rwose ikipe ya APR habayemo impinduka zikomeye, sinzi impamvu, ntago tubizi impamvu haje kuba habamo impinduka nyinshi. Wenda turaza kubibona ku ruhande rw'ikipe y'Amavubi uko iri buze kwitwara. Ntago tuzi niba abo 11 ari bashobora kuba bagira icyo bayigezaho, ariko tubabwire ko guys, ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi irimo kugenda, irimo gutozwa n'umutoza Rumumba Sosthene. Oya Jimmy Mulisa, hariho gake narimba beshe, kandi ibyo bintu ntabwo ari byiza. Impinduka muri 11 b'Amavubi bashobora kubanzamo nizo umukino bafitanye na Sudani y'Epfo, nizo ngizo rwose. Nagira ngo mbanyurire no mu ikipe APR FC, aho ekipe APR FC ivuga ko yamaze kuba isinyisha abakinnyi bakomeye cyane. Ekipe APR FC yamaze kuba itera amatako mu gihugu cya Maroc, ariko aya makuru guys uze gukurikira amakuru mu masaha ari imbere, nibwo ndibuze kuguha amakuru neza guys. Ndaza kuguha amakuru neza, kuko ubu ngubu aya makuru nareba ngiye kuyatangaza, ngiye gukora ryawenda abanyarwanda dukunda kuvuga ngo ni ukubyina mbere y'umuziki. Ndabona bavuze ngo ku nshuro ya mbere ikipe APR FC iri gutegura umunsi wo kwerekana abakunzi bayo abakinnyi bashya mu muhango bazanahererwamo nimero bazambara mu mwaka mushya w'imikino wa 2025. Uyu munsi uteganyijwe muri iki cyumweru kuri Kigali Pele Stadium, uzaba ari wo kwerekana abakunzi b'ikipe y'ingabo abakinnyi bashya yaguze, ndetse abakinnyi bashya izagora, ndetse no kubaha nimero bazambara mu mwaka mushya w'imikino. Izi ni amakuru rero reka nzayabahe mu gihe aya makuru, reka nzayabahe mu gihe biri ngombwa. Ahubwo ni mwe mujyanyayo mukore na subscribe, musharinge kugira ngo tugendane akantu ku kandi. Murumva ko ntabwo meze neza guys, ntabwo meze neza kabisa. Gusa nkwibutse ko ushaka kwamamaza kuri channel yacu, ushobora kuba wakamamaza kuri nimero ya 078, washaka kuba wadama batuvugisha kuri nimero ya 078 12 13 22 931.
bakwamamariza ibikorwa byabo bigiye bitandukanye. Nawe ushaka kuba wadutera inkunga channel yacu ikaba yazamuka guys, niyo nimero rwose ukaba watuvugisha kabisa. Ni seriveri yembagiwe n'Imana, asigaye tugakomeza. I love you so much, ndabakunda cyane.